Jalan-jalan lagi ke kota Bantai, aseng kasai ki warung coto haji muing. Nyaman namamu, sifat namamu, apalagi ni pacok kile mau kaci. Jangan lupa singgah tongki minum kopi di 55 niat dari swalayangan. Kental namamu, baik namamu, jangan lupa pasan tongki kue lopis. Coto bantai, nyaman mantong ini cambot pagi-pagi. Satu mangkok, dua mangkok,